Muri iyi minsi Faustin Kayumba Nyamwasa yareruye cyane. Uyu mugabo wahoze ari generali mu ngabo z'u Rwanda akomeje kugaragaza ibikorwa bigiye bitandukanye byo gusebya leta y'u Rwanda ndetse n'abayirimo, yaba abasirikare, yaba perezida w'u Rwanda Jeannette Kagame ndetse n'abandi bayobozi bakuru mu Rwanda, yaba mu ngabo ndetse no mu buryo bwa gisivile. Uyu Faustin Kayumba Nyamwasa akaba noneho yakoze inyandiko ikomeye cyane, aho yashyizeho abanyamategeko, abavoka bagakora inyandiko ikomeye cyane, inyandiko bandikiye ikinyamakuru The Mail and Guardian, bandika banenga inkuru yakozwe ikorwa kuri uwo mugabo. Nyuma yaho u Rwanda rusohoye inyandiko zifatira ibihano uyu mugabo ndetse n'abandi bose bakorana nawe mu bikorwa bitandukanye bijyanye no guhungabana umutekano w'u Rwanda, guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nk'uko mubizi, uyu Faustin Kayumba Nyamwasa ni umwe mu bagabo bakomeje kugenda bagaragaza ko bari ku ruhembe rw'abagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Tugiye kugaruka rero kuri iyi nyandiko ikomeye cyane, uyu Faustin Kayumba Nyamwasa unahakana izina Faustin yiswe n'ababyeyi be. Muri iyi nyandiko nk'uko tugiye kwibagezaho muri iyi nkuru yose uko yakabaye, tuvuga ibyanditswe n'abanyamategeko be. Twihuse rero reka tubagezeho iyi nyandiko yose uko yakabaye. Muri Ibaruwa banditse batangiye bagaragaza imyirondoro yabo, bagaragaza aho bari, bagaragaza imyirondoro yabo bandikiye aribo the editor ba The Mail and the Guardian, aho nabo bashyizeho imyirondoro yabo, Johannesburg ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Bavuga ko ari ibaruwa yagenewe koherezwa kuri email kwa 16 Ugushyingo 2025. Banditse bati Bwana cyangwa Dear Sir, gusebya no guharabika umukiriya wacu Bwana Kayumba Nyamwasa. Uwo niwe mutwe w'ibaruwa bandikiye The Mail and the Guardian. Bati duhagarariye Bwana Kayumba Nyamwasa waduhaye ubutumwa bwihariye bwo kubandikira ibaruwa. Ku itariki ya 3 Ugushyingo 2025, The Mail and Guardian yasohoye inkuru yanditswe na Eugene Rutayisire yitwa Rwanda Sanctions Fugitives in SA. Igasohoka ku rubuga rw'ikinyamakuru no ku nkoranyambaga zarwo. Bakomeza bagira bati iyi nkuru irimo amakuru y'ibinyoma, amagambo ayobya ndetse n'amagambo asebya agamije kugaragaza umukiriya wacu nk'umuntu ukora ibikorwa by'iterabwoba, wahunze ubutabera ndetse uteje rubanda akaga. Ibyo byateje isura mbi ikomeye ku mukiriya wacu kandi ku buryo bukomeye cyane. Banditse bati izina ryanditswe nabi, nicyo bahereyeho. Ati inkuru yanyu yamwise Faustin Kayumba Nyamwasa, nyamara amazina ye nyayo ni Kayumba Nyamwasa gusa. Bakomeza bagira bati amakuru ayobya ku bijyanye n'ibihano. Ati mu magambo ari munsi y'ifoto ye no mu gika cy'intangiriro cyanditswe mu nyuguti nini, mwavuze ko yashyizwe ku rutonde rw'abantu bafatiwe ibihano na komite y'u Rwanda ishinzwe kurwanya iterabwoba NCTC ndetse na Financial Intelligence Center FIC. Ibyo mwanditse ni ibinyoma, birayobya kandi ni ugusebya. Uburyo umunyamakuru Rutayisire yubatse interuro bituma umusomyi yumva ko ari FIC yo muri Afurika y'Epfo yafatiye Kayumba Nyamwasa ibihano, kandi ari rwo rwego rurebwa no gushyira mu bikorwa ibihano by'umuryango w'abibumbye n'iby'igihugu muri Afurika y'Epfo. Umusomyi usanzwe atazi neza inzego za leta y'u Rwanda yumva ko FIC ivugwa ari ya Afurika y'Epfo, cyane cyane kuko uburyo interuro yubatswe bituma ijambo Rwanda's yumvwa ko rijyana gusa na NCTC ritajyana FIC, bityo umusomyi ahabwa ishusho itari yo rwose. FIC umunyamakuru yashaka kuvuga ni ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iperereza ku mafaranga, Financial Intelligence Center Rwanda, kitagira ububasha muri Afurika y'Epfo kandi ari rwo rwego rwa leta y'u Rwanda umukiriya wacu afitanye narwo amakimbirane. Bakomeza bagira bati kubera uko iyi nkuru yanditse, inkuru yanyu yanditse ntiyigeze isobanura ko hari FIC ebyiri zitandukanye, bituma abasomyi bibeshya ko Afurika y'Epfo igihugu kitabogama
kandi kidafite uruhare mu bibazo hagati ya Kayumba Nyamwasa RNC na leta y'u Rwanda kimufata nk'umuterankunga w'iterabwoba. Ibyo si ukuri kandi ni ugusebya gukabije. Bakomeza bagira bati amagambo y'ibinyoma ku birego byo gutera grenade. Bati mu gika cya mbere gikurikira icyanditse mu nyuguti nini, inkuru ivuga ko umukiriya wacu yakatiwe adahari ku byaha byo gutera grenade mu mujyi wa Kigali hagati ya 2010 na 2013. Iryo shinja ribanza ritangirwaho riyobya umusomyi kandi si ukuri. Umukiriya wacu ntiyigeze akatirwa ibyaha byo gutera grenade. Ikinyamakuru cyayo ntigishobora kugaragaza inyandiko n'imwe ibihamya kuko koko ntazihari. Bati nibyo koko yigeze gukatirwa mu Rwanda ku yandi makosa ariko ayo sayerekeye ibikorwa bya grenade. Impapuro mpuzamahanga zisaba ko afatwa u Rwanda rwatanze nazo zirebana nayo yandi makosa ya politiki atari ibijyanye no gutera grenade. Bati yakatiwe adahari igifungo cy'imyaka 24 kandi yamburwa amapeti n'imidari bya gisirikare. Umukiriya wacu ahakana ayo makosa yose, harimo nayo kumusebya, ayo kwitwa ko yataye akazi ka gisirikare ayerekeye ivangura nayo ubutasi bwo hanze, akavuga ko yahimbwe ku mpamvu za politiki. Ibyo birego bikoreshwa nk'intwaro n'ubutegetsi bw'igitugu buhiga batavuga rumwe nabwo, cyane cyane hifashishijwe gutera ubwega Interpol hakoreshejwe red notice zitari mu kuri. Bati kuwa 8 Ugushyingo 2022 mu nkuru mwanditse mwise Rwanda fed force intelligence to US and Interpol as it pursued political dissident abroad, mwari mwaranyujije mu nkuru mwatangaje uburyo u Rwanda rwoherezaga amakuru y'ibinyoma leta zunze ubumwe za Amerika nka Interpol mu guhiga abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu mahanga. Ariko mu buryo budasobanutse iyi nkuru mwasohoye muri 2025 yirengagiza uru ruhande rw'ukuri, ahubwo ikerekana ibyo u Rwanda ruvuga nk'ukuri bidasubirwaho, nta kugerageza kubishakira gihamya cyangwa guha uruhande rubuzwa kwiregura mbere yo kubitangaza. Gupfobya ubuhunzi no gushinja iterabwoba. Inkuru isubiramo by'u Rwanda ruvuga ko Afrika y'Epfo yanga kohereza Kayumba Nyamwasa n'abandi bayobozi ba RNC mu Rwanda, bityo mukerekana nkaho koko baba ari abaterabwoba barindiwe umutekano muri Afrika y'Epfo nk'abagizi ba nabi. Ibyo ni ibinyoma birayobya kandi birasebya. Ukuri nuko umukiriya wacu ari impunzi yemewe n'amategeko muri Afrika y'Epfo hagendewe ku mategeko mpuzamahanga y'impunzi no kwihame rya nani refoulement, kubera ibyago byo gukorerwa ihohoterwa n'ibindi byamugira nabi. Afrika y'Epfo ntiyemerewe n'amategeko kumusubiza mu Rwanda. Kubw'ibyo kumwerekana nk'uko inkuru bivuga nk'uhunga ubutabera ugomba gutabwa muri yombi no koherezwa n'ibinyoma kandi n'ubushishozi buke bukabije. Ikindi ngo n'ugusebya RNC. Ngo inkuru irimo amagambo asebya RNC kandi ivanga ibikorwa bye bisanzwe birimo nko gukusanya inkunga yo kwishyura ubunganizi mu mategeko, ikabigaragaza nk'ibikorwa by'uburiganya cyangwa ubujura butunganye. Ibi byose bitanga ishusho mbi, bivuga ko umukiriya wacu ari mu mutwe w'iterabwoba cyangwa ubuhemu, bikaba ari ugusebya. Bakomeza bavuga ko ngo gusebya binyuze ku rubuga rwa Facebook. Ngo ikindi kandi The Mail and Guardian yashyize ku rubuga rwa Facebook urupapuro ruyamamaza rwanditse mu nyuguti nini rwerekana inkuru. Bavuga ngo bamamaza iyi nkuru ngo kuri Facebook. Bati bakaba bashyizeho nyine amashusho y'icyo gikorwa nyine uko kwamamaza inkuru. The Guardian Rwanda Hans essay based terrorists. Beza bagira bati ibyo mwakoze bikomeza gushimangira ko umukiriya wacu akora ibikorwa by'iterabwoba. Bati ibitekerezo by'abasomyi byagaragariye munsi y'itangazo nabyo byerekana ko abantu babyumvise gutyo bagasoma inkuru nk'iyemeza ko ari umuterabwoba koko. Ibi byose byongereye cyane igihombo ku izina rye. Ruka ziri ku buzima bw'umukiriya wacu.
umukiriya wacu yarokotse urupfu inshuro ebyiri ubwo habaga ibitero byo gushaka kumwivugana muri Johannesburg. Inkiko zo muri Afurika y'Epfo zagaragaje ko ibyo bitero byakozwe n'abantu bakorera leta y'u Rwanda. Abagize uruhare muri ibyo bitero bakatiwe igifungo kigera ku myaka 8. Inkuru yanyu yongeye gushyira ubuzima bwe mu kaga kuko imwerekana nk'umuterabwoba cyangwa umunyabyaha, kandi kuba iyi nkuru yarasohotse mbere gato y'uruzinduko rwa Perezida Paul Kagame muri Afurika y'Epfo ntibishobora kubimanuka, birerekana ko byari bigamije kumuteza ubwoba no kumwotsa igitutu. Ibi byose byamwononeye izina mu buryo bukomeye, bikaba byongera uburemere bw'indishyi afite uburenganzira bwo gusaba. Kunanirwa gukurikiza amahame y'itangazamakuru. Turashaka kugaragaza impungenge zacu ko uyu wanditse inkuru Eugene Rutayisire ataboneka neza nk'umunyamakuru kandi nta hantu hazwi agaragara mu ruhando rw'itangazamakuru. Bityo rero haribazwa ngo ese uyu munyamakuru Rutayisire ni muntu ki koko? Iyo ushakishije kuri interinete hagaragara ubutumwa bwa RDF buvuga kuri Lieutenant Colonel Eugene Rutayisire. Niba rero wanditse inkuru byaba ari ibintu biteye inkeke, kuko ikinyamakuru cyanyu cyemeye gutangaza inkuru nkaho yakozwe n'umunyamakuru wigenga mu bushakashatsi, nyamara ari umusirikare wa leta y'u Rwanda. Ibintu binyuranye n'inyigisho z'itangazamakuru n'imyitwarire iboneye. Ngira ngo nk'uko mubibona bashyizeho amafoto y'ubutumwa bwa RDF. Bakomeza bagira bati, dushingiye ku makuru avuga ko ikinyamakuru cyanyu gifite ibibazo bikomeye by'ubukungu, birumvikana ko mwakiriye iyi nkuru nta kiguzi kugira ngo yuzuze umwanya no gukurura abantu kuri uru rubuga, ariko mukabikora mu buryo bwangiza izina n'umutekano w'umukiriya wacu. Ibi bivuze ko habaye ibintu bibiri bishoboka: cyangwa mwakoze uburangare bukabije mutashatse kumenya neza uwanditse inkuru, cyangwa ikirushije kuba kibi, mwabikoze mubizi neza mugamije kumugirira nabi. Ikindi kirenze ibi, biteye ubwoba ko mutigeze muvugana n'umukiriya wacu ngo mubanze mumuhe umwanya wo gutanga ibisobanuro bye. Ndetse na RNC yohereje icyifuzo cyo guhabwa umwanya wo gusubiza, right to reply, ariko ntimwigeze mugitangaza. Bakomeje kuri page ya nyuma y'Ibaruwa bagira bati, izi ngorane zabaye zibabaje kandi zikaba zifite ingaruka zikomeye, zigaragara ko habayeho kunyuranya n'ingingo zitandukanye zigize amategeko ngengamikorere y'itangazamakuru press code. Twahawe amabwiriza yo gutegura ikirego tuzageza ku muhuzabikorwa w'itangazamakuru press ombud. Bati muri make biragaragara ko The Mail and Guardian yemeye kuyobya no gukoreshwa nk'igikoresho cyo gukwirakwiza ubukangurambaga bwa politiki bw'amahanga bugamije gutera ubwoba impunzi ikingiwe n'amategeko ya Afurika y'Epfo n'amategeko mpuzamahanga. Ibyo dusaba, umukiriya wacu arasaba ko Mail and Guardian yakura burundu iyi nkuru, haba kuri interinete no ku mbuga zose nkoranyambaga yayitangajeho. Ikindi ngo nuko bakwandikira ndetse bakanatangaza imbabazi zigaragara, zuzuye kandi zidafite ibisobanuro byirengagiza mu mpapuro zayo zanditse ku rubuga rwayo rwa interinete ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi basaba ikinyamakuru nuko ngo cyakura ubutumwa bwo kuri Facebook umusebya n'ibindi byose bijyanye nabwo byashyizwe ku mbuga nkoranyambaga. Ati, nituba tutabonye kwemeza kwanyu kwanditse bitarenze saa 12 kuwa kabiri tariki 18 Ugushyingo 2025 ko mwemera ibyo dusabye haruguru, tuzahita dutangira inzira yo kurega Mail and Guardian mu nkiko nk'uko twabigiriwemo inama. Nta kindi, inzira yo kuregera ombud nk'urwego ruyobora uru rwego rw'itangazamakuru izakomeza uko byagenda kose kugira ngo ibi bikorwa bibi bitazigera bihishwa cyangwa ngo bisuzugurwe n'inzego z'itangazamakuru.
uburenganzira bwose bw'umukiriya wacu buracyubahizwa kandi burarinzwe. Bahise babashimira Emile Mayberg Anthony, nibo bashyize umukono kuri iyi tangazo nk'uko mubibona muri ibaruwa yose uko yakabaye. Nk'ibisanzwe ni Pilot News